ole zadina LALDINSANGA nalomom khop maya judge ke mingte khanaron titing le ania world cup mangkhanin atlat ho kamaro choron chanchok le ani poni set to 5 fa perform kanina kadulay mampuy din kim kahandon sangin tulo kar huntoy tepo kay katan kung tamyangin aray luwasin min handon ve chin sima kadulay mampuy kadu birte kamangay birte di abiatu kalante mileril sa donem ni kamangay se asin phone flashlight melody and sako thilung na song ta de nai ka da de ron che chang ren khom mai thaki DINSANGA ron che puitlat DINSANGA hi top 7 in TC ka khara zai chhebi lo bane sentiang sur thaing rieng nuaya maten ka hando chinse har lung lên tua hai cái ta trả năm mấy mò mình hẳn đón về chín sẽ mơ cả đúng lại mà vui cả đủ bên thế cả mà ngay bên thế tia biết kalante milarile sa donem ni kapa ngay te asin kapa ngay te asin DINSANGA zai chelo khop mai ron che thavia bani tingan ti don zalen chu ron boss a thuk varsar mai lo tinga ron comment zel don kanina ale DINSANGA ka soi che them le sẽ thấy luôn. Và buổi thắc truyền về gia đình chú sau lắm bằng bắt hết lắm mày gia đình chú chụp mail kha cầm sợi à chụp lom lom mang tí cái thảo à chứ rồi ít trái cho nên nuôi mail kha muốn nôm đây rồi cái nhau tất cả DINSANGA station ngân cái nu hiền in lati hor deu le rai ron ting ka sha nang po hianin zanina akul lam mi ron shoot puya I onen po ain me zia zanina lakul kha ril run na lam hla kha I onen hianin thunzom na tha tak ane zia kha zanina langa kamangai che asin hian ti te khan he chuak le ai poni se DINSANGA comment thavio turanga yang zanina ron comeback ro puitlat atlat huaka ron kirle aron chero pui view ani poni se DINSANGA ganlom pui khop mai next sa chuanin din munter thonga adin lo po arin omani zanina zai thatlat ganlom pui DINSANGA